I tīmata ngā hui whakapōta i tauira a te whare wānanga o Tāmaki Makaurau i te rangi nei. Nā reira, i haere atu mātou ki te kōrero ki etahi o ngā ihu manea Māori i whakamānawatia i te rangi nei. He hīkoi ki te whai i te iti kahurani. Ai, he roa te wā, e timata nau te kaumawhitu oku tau, roa te kaumawhaoku tau nai nei. Kua ono tau te tokorua nei e akoana i ngā mahi roia ki te whare wānanga nei o Tāmaki Makaurau. I te rani nei ka whakapōta i tiaraua ki te ike-ike-tana o te tohu paitahi. It's been a long time, long journey, and anybody who does a conjoint degree knows the energy it takes. So I'm pretty happy to be there, to have made it at the end. He hoa ka pararaua, aha kua tērā i kitea nā tau mahatana o e nei mahi. Pairau atu te noho te taho toku hoa wahine, nāna i tino awhi au i ngā taukō pāhure no reira. Te miharo hoki a kua tai ki tēnei tai mai te taho o kiri. He kaiako a arapera naha ki te wānanga o Tāmaki Makaurau. Kua oti i āia te kautau e whakaoti ana i tōna tohu kairani i roto i ngā mahi mā taurana whakaaro. I te rani nei ka whakapōta i ti āia. Aha kua te āhua teitei, he Māori tonu ahau. Hei tāna ka tahi te mahi uaua. Aha kua he maha ngā tāngata e āwhina i a koe i tō mahi, i te rangahau, i te mutunga o te rā, ko koe anake te mea e noho ki te tuhi. Ko te pātai ki hea i nāia nei. Haere tonu te mahi. Aha koe mahi anau mō te karauna i tēnei wā, ko te mea nui hei mōhio ngā āhuatanga o tērā mahi. Hei awhina te iwi Māori. We both want to go overseas, not only to work but also to study. So we really want to get our masters in one of the big masters in law in one of the big universities. He whakatairana i te kōrero ko te manuka i te mātaurana nōna te ao. Rāpara tā whai te karere.